Pusap dulu 10. Ya, oke, sudah berdiri. Ini yang saya want to suggest kita kerja karena banyak. Sip. Sip. Come on, Chcesz zacząć? Ja. Mamy ang gerakan kan dekat ya. Ya kepala keduanya jangan pernah. Lagi ya. Siap tuh. Yuk. Oke guys, ayo. Oke, sekali lagi sebelum kita keluar, oke, kita fokus siap dari menit awal. Sekali lagi, jangan lihat kita main lawan Bekasi, lawan siapapun, kita main dan persiapkan untuk kita. So, before we go, make your decision from the first minute we start and we give our best. Do not look against who we play. We play to prepare ourselves to be better later. Oke, semangat, kerja keras, ayo kita kerja. Ya. Coba berdoa mulai. Selesai. Semen barang. Sam, sini ya. Kesempatan. Main tunggu lawannya salah. Jadi kalau di sini ya, ada hujan di atas. Kalau dia pernah Kita cari saudara. Atau nak apa dulu? 11, oke. Sekali lagi guys, one more time. Let's go. Enjoy, pass, move. Angelo on the back, talk to them, support them all the time. Move, safety, ya. Di sana, di kiri kanan, send. Kerja up and down, you do it, blah. Sekali lagi, enjoy, oke, enjoy. Tapi kita harus kerja-kerja, oke. Ayo kita bisa berubah dan kita bisa lebih bagus. Ayo. Semen barang. Luar biasa. Sore. Teman-temannya sama-sama.
Tepat. Oke. Ayo. Kacau. Kami pakai seragam, dia pakai itu. Latih dia memang. Okay, guys. Okay, coba lihat. Around. Kita 15 menit turun lagi. Foto. Bapak. Let's go.